Na ndi musisia ni naudho cha tukunikile kila kimathangu ni kiokoni cha umundi ni nethangu ya The Standard, nethangu ya Daily Nation. Na hindi tuyambia na mauvala manenge tuwa ito dhini wethangu ya The Standard, Not Our Heroes. Iti ngumba usito na hindi ni maovo makonetie liste nzao ila yumie ya ando miongo dhamdatu ala hindi maminite kwende kithua kutambu wa ngumba usiandi ya Kenya na kati wandu asu miongo dhamdatu ve a yumbe amwe mekitobo kana ateti ala maedhe tuweba witinane makona nitwe na siko siyo tena miao na mekito ni wa listi su na hindi kukilia mokulio maingi evo moyumbe wa Kimilili Didmas Barasa ula endi wine kuwani ya uwani yende ye kotini wena William Kamkete moyumbe wa Tiati ona kevindani mwa umuikie mbeni pena Fred Kaponti moyumbe wa Mount Elgon asueli ndi webinda yemwe meki utombeni na kwethi wa maiko nanua na usangili wa indola withia wa uwende yete isioni sio na we moyumbe wa Srisia John Waluke na ke ula endi wakwati wende vitio ya ulusani na tui wachovo kana kuwe babaini wa bilion umwe kati wa ayumbe ange. Tuidi dhangoni ya keli ni mauvo makonetie wala ni huwa uiti kana kinandu chasha na hindi ayumbe o yume weta kana nivatoneka wala ni ukaemela ituna wakuitha hindi wekumbiletwe ni makuani maingi ala ni makimanza cha bilioni miongo mwonza na dhandatu na ayumbe evo wa Kajiado North Onesimus Ngongoyo, Anton Kibagendi wa Kitutu Chache South, John Joseph Munyoro wa Kigumo na Dr. Makalimolu wa Kitui Central measeka na nivatoneka silikali kasikatwa na itumia ilovia mbinge mbeange wa bilioni isu miongo mwonza na dhandatu ya mete kuiva masvitali na monomonola private na kutuma indi kinandukiu kiemela. Mauvo manenge tuwa wito ndini wa peji ya keli ya The Standard ni mauvo makonetie atumbithia mama huku alame aseka na ni mataite silikali bilioni 11 na nivatoneka wailo vya isu iyewa kutumbithia mabuku ma grade ya 10 ilasi kuambia mwakani tuendete makaviki ya kuwe makotumbithwa na indi maniwa mayedwa na evinda yomo mamina ovika kelasi ni kiu cha grade 10. Dhini wa page ya karatu ni mauvo makonetie koti wa uluvyo kana koti wa makwani la matungwa iko Court of Appeal na ulokwatili ile utui wa koti munene kana High Court wa kana jelando elemende ni wa mutwano na mabikia na kutani siya mayali tekuwa na mali katikati 50-50 niki utui wa High Court wa iti kana wani mwabikia na kutani siya ndeni wa mutwano mundu wa ili tekudhina kila unakwati yendeni wa mutwano su wani tunase uvisia mali imwe ndeni wa mutwano na yotu wa ili tekuwa nila kati lakini mali la wethi iye mundu la mutwani te kana mutwani te imwe enayo mali suni yake na muya ili tekuwana evindani ya kutani siya kwa uni kwa sekela mundu alikandeni wa mutwano AKVT kumanda mali ndeni wa page ya kana ya The Standard mauvo ala manengetwe uito ni mauvo asini na unenga manengetwe uito ndeni wa page ya mbe yando miongo dhamdatu ala indi maminite na kolotwa kutambu watangumbao siandi ya Kenya ndeni wa sikuku ya mashujaa ya mwaka ile kuithi wa itani wa kiwanzani cheo cha Idhookwe Kilaki kauntini ya Kitui na hindi otoni na weta we ayumbe alamevo John wa Luke wa Sirisia ulaindi wakonaniwe na ulusani wa milioni manatatu na ovwa chovo cha miaka miongo dhandatu na mwonza kolokoloni kana aive vaini wa bilioni umwe wetu mwakani wa ngilili na miongweli na hindi nomwe wendeni wa list yesu wayenda utambu wa tangumbao na nicho idhangu yeye kwa sekana isuti ngumbao sitonondo wa kwitha ni makona nitwe na makwani na bwiti na hindi thini wa list la ina emba baumbeni yando yana yimwe na miongo nyanya ve aini maukamba Bosco Mulwa ni umwe kati wa aini yangi alaindi manendekeletwa kutambua tangumbao siandi ya Kenya tuisi ya list yesu nzao na kuisi kana indi aini asu bado miondini wa list. Dino wa page ya katano mauvo alama nengetwe uito ni mauvo makonetie mukomo
wa thukumi maimansio nene ula wendete baitwa kana indi amanigwa ni maende na kunyama maimansio nene na alama thukumi asu maende na kwenda serikali maibe kimanza cha bilioni 1.9 mayase kana siedhi waitevo maibikia na kusiokethia wiani na indi ni ungua mugano wo wa uthukumi wa kuma mwakani wa 2017 ngina 2020 Tuthi thanguni ya thandatu ni mauvo makonetie ibuku imwe yandikitwe ni ulawa ya Ambassador Erastus Mwencha na aeletie indi ibuku yandikitwe Rising Together na eletie maondo makonetie ile mbeta ya Afrika na ndini webuku yake ni ueletie ivinda jemwe matuku miongo na jemwe mwaine wa 10 mwakani wa 2000 balama bikite umbanoni wa Free Trade Agreement ula watu waiwe musini wa Lusaka ndi ya Zambia na hindi ni waletia undu president wa ndi ya Djibouti wa dhati itina wa kwitha prime minister wa ndi ya Egypt kana Misri atwikie anenembe wake itina wa kwitha indi ai anenda kusemba bandu bange ane wa mwana mbe wake na indi kiuki itweka kanani cha dhati siye muno president yosu wa Djibouti Ismail Omar Bule. Wa page ya nyanya ni mauvo makumachana lame kwasekana minisa mubeani wa usisei wande ni bandi ya Kenya Kipchumba Murkomen na atongo yangi kuma serikali ni ya Kenya kwanza ni maende tendi ya Uganda na hindi maende na utedhesi ya President Yoweri Museveni kukiti ya kivila cha usumbi kwa vinda yingi ndisu na hindi etuekana muno membaini ya Sebe mbai ya Sebe ile netuya kana yumite mbai ni ya Sabauti halamu no mpake nyama kwatikana Mautelgon na matalawa ta me katika mbai ya Kalejin na indi betuya kana Kipchumba Murkomen na tongo yangi Kenya kwanza kwa yumendi isu ya Uganda maendeye na kukunia maleve President Yoweri Museveni ulawi na kuwa miaka miongo nyanya na umwe na indi wende na kuisuva enende ma Uganda ma mutunge ingi kivilani ya sakana ena maundu utanamba kuminukelilia na balawa likile utongo ini kuma mwakani wangilio mwe mana kenda miongo nyanya na thandatu lakini mbiki yomo ndio pena maundu utanamba kwika ukwenda kuminukelilia Mavuangi manengetwa wito ndini wa page ya nyanya ya The Standard ni mauvo makoneti ya dete imaki siya NND Bob Jagi na Nicholas Oyo alali makuma vandi ya Kenya na hindi mana tuika kanani mana tambukite ndi su ya Uganda kukunia maleve Bob Wine ulana kio kukitia kivila cha president na metuika kanani matakiwa nyara na maisi wabala mai na hindi tetueka kana koti notabiwe kana aile makwati tweni itasiandi ya Uganda itina wakwitha indi polisi ya Uganda manaisi kana moti moma makwati tena maisi balamai na indi nikumbukie kana iyo kotini wa munene wa ndisu ya Uganda musini wa Kampala nibukutwikie kana indi itasi ya Uganda nisio ikwatite asueli Bob Jagi na Nicholas Oyo na indi ni kindu kila serikali ende na kuisia ono matona utungwa bandi ya Kenya ikulwe nene yo maneki ya wambini niki dhama endete wa kambei nini ondo Murkomen wendete kambei nini dini wa page ya kenda mavuangi manengetwa wito ni mavuo makonetie musiomwe kuma county ya Kiambu ula unaisie kana ko ni kumana na indi na mukomo wa mataktali ula uende kauntini ya Kiambu na balabe tuweka kanambiki ya Yusiana ya na yemwe na thandatu ni chitwa ni dhayo kumana na mukomo osu uende yete kauntini isu ya Kiambu na kutia awawa ingi mena okuno monene. Tino wa page ya 10 ni mauvo makonetie ula wai umwa ula wai vindani yemwe mwodhokomi wangwata niyo ya ndi sionde UN haile Menkerios ula indi wende na kuokita nani kana kwate ilovia siyake ilasi utuika indi ni
asia ai broker na ni wathethe isie mundu mwe kukwata ilovia abalambiki ono monde undai sainde kusiebwa na wende na usukuma ni kanabikie na kukwata ilovia siake na indi katuni kama muthenyani wa monde nako ke ndini wa page ya 12 na kakonetie mwene kibila wa LSK Faith Odhiambo ulona amini kuwetakana niwe batangie zamani ila inolotwa ni President William Ruto ya kuibandwa lama kunikita ni maandamano vandhi ya Kenya na indi akonetwe atilikanite imwe alikuwa mwa kwete kamubuko kandi kitwa LSK na simo na ngalikwa ingi muhongi ukatiwa conversation andikitwa panel of experts nominie we kwa sakananu kwibetanga na India ndo ingi maikulia mokulio maingi ni kwibetangie na kiki ukakwililikana kana Kenya aingi manamo sukuma ebetange mayasa kana ndailete kwitha ndini wanza mesu kila wailete itha isukumia ni Kenya lama kunikite makwate aki tuithi thanguni ya Daily Nation mavo alama nengetwe uito dino wa page ya mbe ni mavo makoneti kinando cha uiti cha sha hindi kwa muthanyani wayo awau makanza ni matwai sie miateani ongi na maofisi ni manene mamubea wa uiti mayase kana ilovyo lame ukwata ungu wa shani nini muno yanete uiti lame dhitwe maikwata na hindi meenda silikali yongelange ilovya isu na hindi awumeki wadokanyo mayelesia madhina lama ende na kuiselano ndo meulasmika kulika mvukoni na kumya ilovya ni kana mavikie na ukwata uiti wa kansa mauvo manengeto uito dino wa page ya mbe na makande ya dino wa page ya katano ni mauvo makonetie chancellor wa University ya Ilovi Professor Patrick Vakoyen ula indi unoteka kana yusilikali ya Kenya kwanza ni yandeka this year edhiwe na immunity ilani kwa sekana kama vitio vandhi ya Kenya ndailete kutoa wakotini we na ndo mamose wake kana biasala siake na kila kingi ukwenda ekwe ni kubetangiwa weba koti ndine wasindu imwe ndine wa kambuni siake ila we nasio vandhi ya Kenya hivi ndini wa page ya Kelin mauvo measekana Kenya ingi ni maende yena kwiki wambini ndisi anza maiko na mavitio makumana na kimwi utena meao na ba mundu umwe unuwetu aitwa Stanley Amalemba Abenyi ulona iki wembini kuya North Carolina itina wakwitha indi ana tengedhiwe ni officer mwa polisi aende na kweka ukunikeli na mutomi angilie 19 ulama swanu make onawe aende na onena na kamwili tukaukuwa miaka 15 na indi kiucha mtuma kiwambini na bala indi kwani ziende yete bana kanano kuvingwe we kwani ya kwenda kumana na kimwi na kana ka uko monini yaiteka indi no mwekati wa Kenya aingi alama ikitwe mbini ndisianza na ndisikibalokanyo maikonanwa na siko isu dini wa page ya karato ni mauvo makoneti kwani ya Shakahola zilaziende yete na indi betu ya kana mutumio mwa mwate wa Pastor Mackenzie ukwetwa Moses Kahindi indi siana siake ili Jimmy Muganga na Samuel Mwavita ni maumilile kotini mayendeka kunenga na ukosi wa kana notebook imwe yakwatikanie kana ni yethewo na indi bimayetikila lile kana mwandiko suni wethewo Moses Kahindi ulonu utwika ni wayendese wabala uwe na indi yuko tuwetwe kana no tumia notebook isi yake na maondo ala wandikite abauko mana indi kila chaendeye na indi siana isi yake ni sielete kana ithewo ni mundu wendete kuya records ya maondo ala mekwikika na indi record yambe ila yetheiwe ndini wa notebook yake ni ya matukumi ngweli na nyanya mwaini wa Disemba mwakani wa ngilile na miongweli saa ina na nusu na indi nibo title yayo andikite Jagwani kana weuni kuwamia katika Jagwani kudhamia weuni isuni owele shiwambe na indi ndeni wa notes isuni oweleti unu maima dhamie kithakani kicha Shakahola na indi record yengi yikitwe ni
mwakani wa 2021 waliovuka ngambo ya pili kana lama kila ni ile muingo yo ungi itoakwitha indi mavikie kithekani kiu cha Shakahola na indi ni welete kikuchambe hundu chekikie cha mundu moko kwitwa Julia chekikie matuko 12 mwaini wa karatu mwakani wa 2021 kwianana na aibuki juu yandikitwe ni Moses Kaindi mivo kikuchambe cha kusiwe cha Julia na undu wathikiwe kithekani kikucha keli matuku 3 mwaini wa mwanza mwakani wa 2021 na cha kana ka mundu moko kwitwa Karo Kwamboka na matuku 11 Disemba mwakani wa 2021 niwo indi ikuingi mbingi siongele kile na mwakani wa 2022 na indi oibuku ni yake matuko mwanza mwaini wana na mwakani wa 2022 ni waandikite ingi mashariti ma kwikala kana miao ya kwikala kuweuni na niwo indi vale twe undo Makenzi wabikie kodhi kila numba aelete mashariti undo mailite kwikala ku Shakahola mamina kuvika na indi nikatoa maono maingi ala indi ibuku yeu kana notibuku yesu yake ikwili wa 8 thesia koti kumana kila chaendeye ndini wa ikuani yu dini wa page ya kana ya Daily Nation mavuala manenge to wito ni mavwasuni na unengelea mendini wa page ambe makonetie awauma kanza alama twa hii semi atianio mayenda indi kinando cha shacho ngelangilo via siya kumaungamia oiti wo idanguni ya katano nayo nivobe mauvo asu ni na unengelea ma chancellor wa University ya Ilovi Patrick Vakoyen walaindi kuyakana kwa OU nzama ya mbunge ni vitukidhisie withie ni wabetangi wa kuiba koti mwe dino wa maudhukumi make na kila kingi ni kuikiwa immunity withie ndatwa wa kotini na kuvingwe wa makwani na indi ni tina kuitha olo tuluni President William Ruto kutuika chancellor wa University ya Ilovi na kinu kila kiu kilitia mawakulio maingi niki kovena feva ukwika Kenya nika nabe tangiwe sindu isu na kitu mindi chao na indi nikindu kitona kukilia evyove na twetele tuona indi kwithia taitino wa kwitha mauvo maumbukie wa page ya thandatu ni mauvo makoneti ya mwandiki munene wa chama cha ODM Edwin Sifuna ulatolile mote Rigathi Gachagua nundu wa uteti ula withitwa itwa isya ya sekana uneni wake ula withitwa inena nivatoneka ukaania ngaliko ya ulei na kutuma indi ivalanika na kwema utethi ya Kenya otondu methitwe mai weta dini wa page ya Mwanza ni mauvo measekana muvya wa kuandika alimo TSC kwa uyu na mubango wa kwenda kuambia utwa alimo ma Kenya ndisi anza makakwate mawia kuu tina wakuitha indi TSC ya sekana ndina miana yo na indi kuyanana na idhanguji ni kana kwa uyu alimwala aandikithie ni TSC ni ngilima na Mwanza ne 14 714,000 na mwala aandike ni TSC mawia permanent ni alimu ngilima nana kwa ube alimu ngilima narato ne 14 matena mawia na niwo TSC kwa sakana ni kuambisia wala niyo wa kumatu andisia nza makavikie na kusome bia ku Ovalani na unengelelia idhangoni ya The Standard makoneti ya India ndola matumidhasia mavuku kwitha mata ita silikali bilioni 10 mwendo no inya na kino kilake utuwe kanani kitoona utuma mavuku ma grade ya 10 mara tumbidhua meendeni mwa page yesu ya Mwanza ya Daily Nation. Tuithi idhangoni ya 10 ni mauvo maeletie kana bilioni 10 ndono Mwanza siede wa itengwa dhini wa udhosia wa kampuni wa Kenya Pipeline ni kana ibiki na kuungamia makwani alama tuona kwitha maitha kwa kotini na kampuni yesu tuona kwithi wa uyendeka uweve ni dhini wa isosaila ya kwenda kudhosia indi shares ya Kenya Pipeline isosaila yende na uleano na aingi matongoi mevo atongoi ma ulei na indi wethangoni ye ya 10 ni mauvo measekana silikali yuni kwithi wa Isiokea dhileseso ya kusanza indo na aimethe wa mayende kama ibe silingi 50 kwa kila ng'ombe ni kana indi avikie na kunengwa nzanzo ni zoila indi yambite 9 mibitu
katuni ka muthenya wa umuthi ni katuni ka konetie chumwani kila kiende na kila ni customer service week na indi konetie ateti maito vandi ya Kenya uno indi maende na utungia muvea Kenya lama makonia kura kaandikitwe customer service special week. We are celebrating the voter. Thank you for accepting our lies, fake promises, goon mobilization, handouts, hypocrisy, lack of spine, randallious leadership and divergent thought. Yani metungia muvea Kenya lama makoni ya kura nundu wa kwitikila uvungu wo tatongoi mawatho matevo kumobilize andu maete ithoko kumanenga kindu ni kana ethietini ateti hypocrisy kana kuifanya na indi kwithiwa matekuelewa wo utongoi wo uende tata relentless leadership and divergent thought kwendo tuwanyo kethia tiyo suwania ona kila kiende kicho ki ithangoni thanyani wa umundi kwa ti ithango lo kwenda ni kana wisome kwa uliku nyenita wa Robert Mutukuna ndukathivasa katika mbuthu ciukite ni thiwa na mweni witu muthenya wa umundi kwinana cia handu tona kuketha kiwu na kugusuvia baya mundani kana climate smart agriculture jona ata tutona kwikarania na mawali kumanzevela mevo na mono thini wa maundu ma kiwu nundu ondu kuendeye na kwitha na ukona munene wa mawali kumanzeve na wuki ende na kuoleka tutona kwikata kwikithia mionda yitu ni aende na utunenga usiao ndukathivasa etusioketheche.